اگر که شما درد میان داشته باشین بخواین که مساج کنین ولی با شما میگن که با شفافرما رکلام میکنین خیر مال شفافرما رکلام نمیکنیم نبینین اگر شفافرما نباشه این خیلی جا میره так что шифофармо беҳтарин вариантае ки бепул массаж фитобочка ҳиҷома мекунанд муроҷиат кунед ҳамада салому алайкум бардоро хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов من رنجیدنت آخر برای چیست مرا سنجیدنت آخر برای چیست خبرهای паданалацкий агар ки шумо ҳаҷи умра сафар карданӣ бошед ма ба шумо тавсия метавонам ширкати ҳаҷ центра коршон бо сифат ва нархошон хеле ҳам дастрасай гостиницаҳошон 800-900 метр аз хонаи худо қарор дорад боробалодони бо таҷрибае ки бо забони узбекӣ русӣ ва арабӣ ҳарф мезананд шумо метавонед ки зиёрати хонаи худо кунед ва дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинара зиёрат кунед як сумкаву ҷойнамози бежик 5 литр оби замзам ва як қуръони карим ва боз як эҳром ки нархи худи ин эҳром 2500 рубл меиста туҳфа карда мешавад ва бардорам асл ки YouTube каналашон дар якум комментария закрепид мекунам агар ки подписчикош 30000 шид як подписчики мора ҳаҷи умра роӣ мекунанд аз ҳисоби худшон в общем рақамҳо дар болои экрани шумо муроҷиат кунед имрӯза видео аз хабарҳои паданалацкий лекин хабарҳои паданалацкий бояд ин намебаромад ку бале бардоро дин намебаромад лекин як кор шид ман намедонам коро дар шумо нақл кунам ё ин ки накунам а вообще тамешава ки ҳамчун як шорс вор ё ин ки як видео релиз дар Instagram ам шава хоб яъне ки барои чӣ хотир дин ама видео накардам чӣ хеле ки шоире мега лаззати дунё зану дандон бувад бе зану дандон ҷаҳон зиндон бувад яъне ки гап сари дандон меравад яъне ки коре ки ман кардам ҳамчунин дохил мешавад дар хабарҳои паданалацкий ва ҳамчунин метавонад ки лозим боша ба шахсое ки ба Великобритания меоянд тайёрӣ бинанд яъне ки дандон кандан ё ин ки умуман дандон муолиҷа кардан дар Великобритания чӣ гуна аст аввал ту мераи записатсия мекунӣ фарқ надорад ки чӣ намуд проблема дорӣ намешавад ки мисол ранги худмон бирай бугӯи нами дандон дар кеса биги масъалаша ҳоло бибинам ҷошта корта буд кунам не дар иҷа мераи аввал аппойтмент мегирӣ яъне ки записатсия мекунӣ числаша мегирӣ агар ки бахтат баландӣ кард метавонад ки моҳҳои дига муолиҷат кунанд агар ки нашава метавонад ки чанд моҳ пас ман рафтам хеле шидаги кора алкай ма давоми 6 моҳ ҳам ба фикрам 6 моҳи охир ма дандон личит кардастам барои чӣ 6 моҳ барои хотире ки вақте ки ту мераи записатсия мекунӣ обследование мегзара ман обследование гузаштам тамоми дандонҳоро обследоват кардан ва гуфтам ки бибин ки кадом дандона чӣ кор кардан накора ва мақсад ядша личени ядша як чиз дига ядша як чиз дига мисол як рӯз мерай кори як дандон та буд кард депозит меспорӣ барои личени дандони дигарит ва бо як моҳ паси дига бо рӯзи дигарит сабт мешава ки аз ин камтар мешавад ки аз ин зиёд яъне ки ҳар гуна ва бо дофи дигари мерай бо дигаршам мекунад ҳамин хел навбат ба як дандони кирсӣ расид ки стоматолог ба хулосаи омадагӣ ба дар вақти муолиҷа карданаш ки ӯро бояд биканем як чира мегум тон бародаро ҳамин қадар дар давоми ҳаёти худам ман ягон дандон ма кандагӣ нестам ва ҳаракат мекардам ки дандонҳои худам ҳамеша бояд бимонанд хеле ҳам суми калон дода личид мекардам то ки дандонҳои худам монам лекин хай дар иҷа ба хулосаи омадан ки меканемша дига ман ки англисиро ранги тоҷикӣ хе буро намедонам дига хатишон пирспорс накардам чӣ ба меканӣ хай намешава накани дигаш хай в общем канданшам яъне ки агар касе таҷолиб боша ман мемонам сураташа дар телеграм канал лекин гап дар бораи чие дар бораи оне аст чӣ хеле гуфтам метавона барои муҳоҷирои ба ин тараф меомадагӣ дар кор боша чанд сум меиста яъне ки дандон кандан сразу ба суми тоҷикӣ мегум 1300 чанд сомон мешава карочи грубо говоря расчёт бигирен 1300 сомон в среднем яъне ки просто мерай аймара 4 та анестезия зад намедонам ду таи тараф кандаш ҳамон қадаре ки хиёл кардам ма клияки май так маибай хиёл кардам ки покза мебуроя хай бо ростш кардам ҳолиам рост наштаю хай ка мешава ҳозираштам яъне ки дина барои ҳамин хотир видео набаромад чунки аз саҳар то бегаҳра хунуш бас чидагӣ набуд фақат ҷамъ мешид туф мекардамша бо баъдан таъсири анестезия буд чи дарда сар кард ки доруш мондам дору бо таъсири хоб мебурдам хеле хоб мурд карочи в общем аз ҳамин хотир рубрикае ки бояд ин намебаромад имрӯз мебуроям ва шахсое ки ба муҳоҷират сафар карданем ба ин тарафҳо совет шумода аввал саломатона хуб кунен дандонотона асобина дар инҷа чунки мушкилай аз ҷиҳати оне ки агар ки шумо наомадагӣ бошен тобовар нестен мувофиқи экономикаш ва шумо пулҳое ки ва маблағҳое ки дар буҷетон дорен дар назартон мерасад ки хеле ҳам тез тамом мешаванд нест ягон кас мара ба як айфони як лексус бигирад خبرهای паданалацкий барои чӣ депорт кардагинам бикаси шуморо хеле бугу бачаҳо ина фаҳманд як хелора мегӯй
ویدیوی هم شرمی را تماشا کرده بچه‌ها ویدیویی که هم با هر خیلی چیزا در لایک موندگی های برای هم گرفتن دپورت کردن بچه‌ها میگن وقتی دک همو خر همه آدم چی را تماشا میکنه به شرمی تماشا میکنه با شرمی تماشا میکنه вам какая разница بسیار آدم میگن که خی شما نخود چیزی به شرمی تماشا کنید یا که اگون چیزی دیگه تماشا کنید گفته خب хорошо میگیریم این یک طرف میکنیم لیکن فکت اونه که تلفن اینو رو تفتیش کردن چی تماشا میکنن چی تماشا نمیکنه کارش مو چیه реально да тавсия метавонам дар шумо ширкати парвоз авиара метавонед шумо бе проблема истифода баред фақат проблема метавонад чӣ бошад як хел одамо менависанд мегӯяд ки ман граница гузаштанам леки депортам запретам мешавад не албатта яъне ки агон ҷиноятҳои вазмин ё ин ки запрети депорт надошта бошед метавонед ки 100% рафта биёед марҳамат одамои рафтагӣ пеш аз рафтаншон ина гирифтем бачаҳоро ина ҳамаи бародароро гирифтем иншоалло ки ҳаракат кардем тарафи граница ва баъди рафтаншон авор кардагиян бинем бародарои қандам чӣ хел рафтем омадӣ салому алайкум беҳтарин 100% худоро шукр ина рафтем омадем ина дар пеши аэропорти ина дара ӯй мекунем хуш омадем бачаҳо паноҳтон ба худои ҷавон Несиягон кас мара ба як айфони як лексус бигирад. خبرهای پادانالاتسکی яъне ки маълум мешавад ки хабарҳо чӣ гуна хабара яъне ки хабарҳои паданатскӣ яъне ки ра гуфтагиянд ки беақлита ба хотири мозг надоштантай ва ҳоло боша тафтиш кардесай ку бесак миёву миё ки не аз гуфтанаш бармеояд ки тасдиқ шудагия беақлӣ чунки дар ҳақиқатанам мағз сар надорад خبرهای پادانالاتسکی тасаввур кунед бародаро ки ин чизе ки шумо мебинед дар экран ин прикол нестай ба хотири оне ки дар рубрикаи хабарҳои паданатски қарор дора ин реални ҳолате ҳастае ки действително ин одам намедонам ҷин брорае ё ин ки чӣ брорае гап дар бораи ин нест мара бештар ҳайрон мекунад оне ки чӣ гуна ҳамин хеле одаморо бовар мекунанд ва чӣ гуна ба назди ҳамин хеле одамо в общем сарам камтар шикаст бародаро мада ҷолиб ҳамое ки ҳама одамое ки ҳаминёро бовар карда пешон мераванд лекин ман як чиро ба ёд овардам ба ҳамин хотир ҳайрона мешавам медонед чиро видеое ки ман кардагӣ будам дар тоҷикистон ҳамин хеле кор рух додагӣ буд ки одам гуфтагӣ буд ки аллоҳ дидагия ба ёд дорем яъне ки ҳамеша дар ҳама замон одамое ҳастанд ки инчунин фикр мекунанд ва одамое ёфт мешаванд ки онора барои ин фикршон истифода баранд ва бинем даҳшатаи даҳшат дар ин замон خبرهای پادانالاتسکی Yeah! Let's go! Hey! Back! яъне тасаввур кунед ки задаш сараш чапана гашт вақте ки суруд хонда наметавонӣ на танҳо ба тӯйдор балки ба паррандаву чарандаву дарандаҳои ҳамун территория писанд намеояд ва ӯ ҳаракат мекунанд ки тира аз тӯй пеш кунанд баба чо мега ки оташмо мораза наметеохи паданаладия тайни хали аждаҳора меори даҳона мемони бовар ки дига худу дар ҷои корху мере хурдани гардани мурғоира меги чикри таракай канда худесе оли эстибес накунам дуа қати бакал макалш мехра ман намедонам ки чӣ намуд расму оинай ба либосҳои варзишӣ бо зан шавҳарш яъне ки ҳарчун гӯштингир будиян хай қу озмоишона нишон метиҳанд ва иш чӣ намуд расмае ки бояд шавҳара сари себҷӣ куна бизана ҳалолш куна ин корра дигар занои да ёд мегиранд охи бо
ای بچه ای уже анана шид ку дим шид ҳоло ин корро дида бо ягон марда ки пайдо мешавад ки қасос мегирад خبرهای پدنالاتسکی ба фикр ки ҳамин қасос мегирад як бор гуфти хуб аст холаша дадаша ба фикр حال به از نه بیا از نه بیا خدا پروردگار کریم خوشا پیرتون کنه و بچه دارتون کنه داد уже 50% اجرا شده یعنی که یک طرفش پیره مبارک شده خیلی گفتم که 50% یک طرف من نمیفهم خیال کردم که این مردک قصدی و مردکای پیشینه را میگیره لیکن این مردک فرمان قطعی کار میکنه گو تا وقتی نمیگن شب بتش گلا نمیتش دیگه کاران با فرمان میشته باشه خدا خرسندی رفته برش دا بسک یازنا برش دا به انا تا برش زدن با فرمان شد ای بچه این دستش ای خیلی رفت کو ای بچه روزه روز ای هجوم کرده است کو سراستی من شبابی نسیان کس مرا با یک آیفون یا یک سوسک بگیرم. هیچ وقت به این شخص نزدیک نشید چون بلا فاصله باهاتون ازدواج میکنه. هیچ وقت با یه آدم نزدیک نشه میگه چون که با شما ازدواج میکنه. این آقا با هر خانومی که در طول زندگیش دیده ازدواج کرده و الان صاحب بزرگترین خانواده جهانه. در حال حاضر 39 همسر، 94 فرزند، 33 نوه و 14 عروس داره. اینقدر جمعیتشون زیاده که دولت هند یک مدرسه فقط برای خانواده‌اش ساخته. جالبه که بدونید نمیذارم کسی ازش جدا بشه. یه خونه 4 طبقه درست کرده و گفته 180 نفری میریم داخلش و دور هم دیگه زندگی میکنیم. خودش و خانم‌هاش در یک اتاق بزرگ میخوابن و چون همیشه سر هم بستر شدن با ایشون دعوا بوده یک سیستم چرخشی ایجاد میکنه که طبق اون نوبتی در کنارش میخوابن. کل اعضای این خانواده کار میکنن و پیرترین همسرش هم باید مثل یک فرمانده 38 همسر باقی مانده رو برای امور خونه سازماندهی کنه. ایده هندوستان بوده نرمال. در هندوستان بودن میتونیم که حیران نشیم چون که هندوستانه کمتر برده دندون خوبتر نمیمونه صحبت کردن لیکن خیلی حرکت میکنیم صحبت کنیم لیکن مهمش که رنگی نه گپ نزنیم و با عرض تأسف به مناسبت از دست در داد از دست در داره به مناسبت از دست دادن از دست و با عرض تأسف به مناسبت از دست از دست در باز بخوام بنده موقع بالا اومدن از پدر ای دیگه هم نیست گیر کردیم امنار بول شدم باز رو بنده قبول و با عرض تأسف به مناسبت از دست دادن این از دست در دادن این ایام از دست در داده پجر شید به مناسبت درگذر این ایام در از گذشت به مناسبت از دست در و با عرض تحفظ چیزی که در اکران شما میبینیم برادر این در اصل هم چیزی هست که ما بله نمیتونم فهمیده امی آدمو چگونه آدمن در کجا کلان شدگن کی تربیتشون دادگه کی چگونه خیلی آدمی که این کارا میکنه این گونه استفاده میبره آدمو را نفهمیدنشون و کور عقلی و کور فهمیش و کورسیزشون ایش یک طرف بیسته و خیلی آدمایی که به همینو باور میکنن یعنی که ببینید دستی را بوسه کرده پول پرتافته گذشته رفته است هدف از این کار چیه مقصد شما چیه و
Да, конечно. дар ҳамин ҷа ман як чизи умумӣ мегӯм бардоро, як чизи умумӣ. ғайр аз худо талаб кардан аз шахси дигари, аз каси дигари ё ин ки аз чизи дигари, ин ширк ҳисобида мешавад. мефаҳмед амира? ширк ҳисобида мешавад. ин як одами зиндай. ҳатто дар замони имрӯзаи мо ҳам, ҳатто мардуми мо ҳам рафта вақте ки ягон ҷора ҳастанд ҷойҳое ки дар вақти зиёрат карданашон маънои ҳамун зиёрат ҳам соз намефаҳманд. яъне ки ту ба хотири уваженит метавонӣ барои хай ҳо хабар бигирӣ мақсад зиёрат кунӣ. лекин бисёр одамо металабанд, талаб мекунанд. ин ширка, ин мумкин нестай. ҳамин қадаре ки ман бигӯм хело одам кам намешавад. ина бо иш биромадай ба фикрам видеои лангулиро бисёр тамошо карда. ина اینطوری حلال نمیکنه که اون حتی خدای تعالی خودی جان بگیره. ما در تلگرام میمونم باردورو ویدیو پوراشه برای کی کمتر علا خانم این خچا دور کشیده است سیمقتی میگه خچا میکشه. من گفتم که همه ویدیو لانگودیره بسیار تماشا نکنین. این آدم دا اوج زرازی چی تماشا میکنیم دلش. ناسم دلی برا. با خدا میرم خدمت مکشی میگم. ما تنتا گفتی؟ برای چی؟ حوض گفتی؟ حوض تنتاک شدی من میکشی. حوض تنتاک گفتی. برای تنتاک گفتنش. آدمی تنتاک خم میکشه. چی؟ بچه خدا بوده میگیری نه تاک. یعنی که مردا خچا کشتنیه به خاطری که زنش بچه نمیکنه. ای بابی تا اگر که بدونی اونی که زن پسر میکنه یا اون که دختر میکنه البته که خواست خداوند داد خداوند لیکن از طرفی اگر مدیسینسکیش نگاه کنیم این سببگارش تی زند نه بیشتر تی. بردار لایک پادپیس کرده در کانال فراموش نکنین. بله این هفته ما 5000 تقسیم نمیکنیم در شما برای خاطری که خیلی گفتم موافقی سپانسوری که تو امروز سپانسر میکرده که این کاری ما را در تلگرام کانال رکلاموش هولو نکرده است. نمیدونم برای چه خاطر کریز است. بعداً که با پیدا شد ما گپی گفتگی ما میکنم سرانو اگر که پیدا شد برای همین کاری ما سهامگذار ما با شما با تقسیم میکنم 5000 10000 چند قدری که نباشه و حالا باشه خیلی شرطی که هر روز بهش پریم بخوری خیلی پروسه تک подписаться کردن لایک موندن فراموش نکنین اگر که ویدیو به شما پسند باشه. در بالای اکران شما ссылка تلگرام کانال ссылка یوتیوب کانال و تماشا کردن دو ویدیو پیشینه را فراموش نکنین. همه خیر تا ویدیوهای آینده.